Kale ntate tsela ke a dumedisa Mfokeng. Ya ntate. Wa bona he ntate ke be ke tshwere ena la manai. Ya ntate. Ntate. Tshwere ena la manai. Ya ntate. Ke hle ke potlakele mo ntlo e tshanda tele tsa tsikile na le a dikela. Ya ntate. Ke a kgona ke letsatsi la boka go jwale re ntse re palama baesekele o ntso o mpheletsa jwalo ka ratro ka ga motse ka mona. Le ba gala gala go palama baesekele ke rena matsatsing ana so bane ke le motho a ratang baesekele le go ja ile ntwe ke ratang. Ya ntate. Empa ke ho bane ke kwetlisa matshwafo le pele ka morao re be ke ile ka kena sepetlele makwanyane mane ka tshwaetso ya COVID-19. Ya ntate. Nako nyene tshebotso la hlokahalang le nna ke hona mono mme ke hlotse le wa boloka moneno weso. Ya ntate. Ya ntate. Ha ke le sepetlele mono ne ke le boemong bo bobe haholo hobane ke nako eo serame sa maseru mona bosiu e neng e le dinoko tse tshiletseng ka tlase ho ntlha ya kgwamo bosiu mme motshehare ne di sa fete leshome le metso e mmedi. E le hore le ha motho o no le sepetlele mono o ntse o boetse o hatsetse haholo empa neng sepetlele se ile sa etsa mokgong thithi ohle ntate a hore ke fumane bophelo bo botle. E nngwe ya ditaba tse neng di etsahala ke hore ka matsatsi a mararo a latellanang le masiu a teng ke ne ke se ke sa phefumolohe ka bonna ne se ke lokela ho thusa ka metjhini ya e bitswang ya oxygen hore matshwafo a ka a nna a pompe le pelo ya ka nne e pompe. Ke ka morao ho mono dingaka ileng ya re ha di bona hore a ka re ke a itekateka jwale ya ba di tlosa metjhini e re ke re bona jwale ke beeletswe ka thoko ho sepetlele hore nke ke bona hale hore na ka bonna fela jwale se nka boela ka tseba go khutla ka phefumoloho ya se modimo ntate. Mme ha re ntse re etsa boikwetliso tjena re ntse re le ka ho thusa ona matshwafo le pelo hore di boele di nyolehele mo di lokelang ho tla di le hona teng. Mme o paki ya ka ntate hore ge letsatsing la go empaneng atjhe e se ka re qetile beke jwale. Ya tshilo sona malatsa ho lona. Ke se ke na malatsa tate. Ya tshi. Ya mo bana ha matsatsi a fitileng o no ntso khutla ditseleng tse khutshwanyane. Nna Ka jeno e ke o diang ka tsela e telele ena e tsamang ka mona ka re nkile ena e bitswang kofi ya nane. Ya ntate. Ke gona bana re theoile matjhaene mmane. Ya ka ya khutla se di ka di bueng sana sa pioneer mo. Jwalo ntate. Bale re khutlela hae letsatsi se le se ka me ya holo. Se sa tsamela jang. Re tle re se ke ra hatsela le teng. Ya ntate. Ya ba re boetse re dilo ka bana le dingaka. Ya ntate. Taba ya bohlokwa eo setshwantsho sena ke se entseng jwale ka ke se etsang ka yona ntate ke eno ya ho tiisetsa Basotho hohle lefatsheng hore ke ile ka ba le tshwaetso ya COVID-19 mme ine e nkentse hampe bona bo ke neng ke se ke sena le boikutlo fela tlase mona ntate se ke tshwanela ho thusa jwalo ka ngwane monyenyane o ka nana ga nane le bohloko le boima bo bokae ha o kwa ke re ke dula ke ntse ke le bohamodimo ka bo sebeletsi ba sepetlele sa sesole sa makwanyane sa Lesotho. Modimo a ba hlonolofatsa batho bang a ba ikeletse bosebeletsi le disebediswa mamello lerato le tshebetsong ya bona. Ya ntate. Ntlha e nngwe e ke ratang ho ile mo sa batho ba bang ke hore ke hlokometse hona mono ke le hona teng sepetlele bana ke diphapusi tse kang tsa malai o ntso utlwa ka ntle nngwe ha batho ba ntse ba bua haholo ba sokodisang utlwa re motho o mong hana ona meriana hantle o hana ho ja a tloga re dijo dimpe dijo tsena di na letswai he wanna motho ena o tlile sepetlele wa kula o batla dijo letswai motho o ha je kemba Ya ntate. ntate ene ga ke di lata mo ke be ke wana ba tlisitsela tsa hae tsela motho ena ke tlotla di ja di Wena ha di ba. ke tlotla ke janta Ha o joyolong go botsa taba ya hao re ha o na le memo eo e etsang ho batho ba bo batlang ho ja le bona o so boimantse ya reng aje ha ba utlwa di sena letswai o so tselela ha ba go di o tseretse tsang ka rola ka nete ntate bjale ya ba ke kgothatsa bakudi baoki le dingaka ka hore ke je ha ba ile ba tlisa dijo ne ke di tja ntho engwe le engwe e beuwe mona bana ke utlwisiswa ya ka e ne e le hore dijo le moriana ke ntho e le nngwe e le hore ha o fuwe dijo di tletse sekotlolo o di je o di qete ha o fuwe dipidisi di tletse letsoho o di nwe o di qete ha o fuwe kgalase ya metsi o thone ka kgalase o nwe ntate mme ke ntho e ke ileng ka etsa ka bona hore taba eno e kgothatsa dingaka le baoki ba ka haholo ntate
ke ile ka ha ke motho ya tsejwang ke batho ba bangata ntate ke ile ka buisana le ba lelapa hore he banna ka nnete se ke tla tla ke ya ka ba dinyewe tsena mohla ke kgutlang fono tsena le dikwale kaofela batho bana ba se ba tla jwetswa ke nna gona ke tswa kae ho ne ho etsahala eng hobane ne ka ba taba ya bosiu le motshehare ntate ha e sitana ba ileng ba tseba hanyenyane fela ba ne ba qobella ho ya hlaha mono empaneng bongaka ba masole ntate ha bo bapala itse ha o keno a ka nete ha o keno mme wena o tseba hantle he wana e ne le wena hele ya botitabane le mme mara itumetse ba nkisetsang thipa a he ntate ha o ile ngakeng o nwa meriana o ja dijo ho latela ka mo dingaka di reng o ja ka teng le metsi wa nwa ho latela ka na dingaka di reng o a ja jwang e nngwe ya ntho e hlokahalang ke boikwetliso o ntse o le hona mono o etse matsoho tjena fela wa tsa ntse etsa tjena ntate o ntse etsa letho o nno kotsokotso male o phahame o itshwareleditse hobane ha o wela mono ke ne ke qetibane habedi ntse ke re ke etsa to ka qetibane habedi jwale ke meriana ke ditaelo tsa ngaka ke dijo ke metsi a nepaetseng ke boikwetliso ha o ntho e kgolo jwale ho feta ha o na le selekane sa bana beno ba barapedi re ne re na le thapelo ya ke thapelo batho ba university bona ba bitsang mo monate ba re ke thapelo ke ketane thapelo ke rata bitsa ka bitso leno ke pesa le me ya lekgolo le 36 jale re ne re ikentse hohle mona go batho ba re rapelang le bona bosiu ba bang ba e rapela motshega ba bang bosiu mme ka ofela ha tsona taba tseno ha di sebetsahetse jwale ya ba modimo o re thusitse ntate tshele mme ke kgothaletsa batho bohle e ba ke ba kulang ka COVID ba kula ka mafu ya mofuta ofe kapa ofe mamela dingaka nwa meriana jahang nwa ntho tse dingaka di reng di dinwe se ka nna rente bohloko hlile bohloko ene go tswana kana go gule ke diente ihle ente bohloko fela tiisetsa hobane ketello nya maqetello e tla ga ha o tloa mono o kokola o fihla lapeng ebe mona ba ha ba thaba kaofela jwalo ka ha hona tjena e le thabo hohle o so ile ona le batho ba reng a ga mainwana o le shano he e be le paletse mona tsa ya ntsa ona kula ba batla o mpona ha ke le ka mana ka sepetlele ke wetse fase ke hlola ho pha jona ba ba sepetlele sa makonya ne ke sa go hloka bona bo haisana ha ona motho a tla nna kene ka di-camera ka mona a nnang ke batho ditshwantsho jalo ka ntho tsa tse o di bonang dipetleleng tsena tse ding ntate jwale ke a kgothaletsa he ntate ya senang baesekele a itsamaele fela le ka maoto a hae ya ntate o se ka ga e gamelwana le baesekele nna ke batla baesekele hae o itsamaele ka ona maoto a mane ha ke tsebe na ntate o utlwa ka re tlhaloso e ne ke e fanang ha ya lekana hore e ke e kgothatse e mong ngwana wa boro ka ne le ntate o di beile ntate e hlile ke kgothatso e se le fela go bana ba bona ba shebeletseng taba ena le go emamela ba nke dikeletso tseno le motho ya ileng a amea ke le fulena ntate le bona ba tsebe go fola ya ntate o ntse o tshwere bjalo nke ke mane jwale e se le mmamorao le jwale o tsebe re se re tla mo ipa ntate go a feta matšhaeneng mane ke na motho o tla ba je ba bona o ile ke nnete o pala